Yekereiria ciari ikaga kumatungata uria kwagirire ciana nyingi. Koguo ni turariria ciana itietekere mutiari kurera muciari mwana kurera muciari hari akura tondu we ni arerirwo. Like another day ndirari kuruta muciari ndutu jigas tondu mutiganirie na ari na ciana ina indo ni mwenyewe ngagura ndawa ngathi kumuruta ndutu as a church. Koguo riu ni kuri maundu macio maroneka ona angi magatigwo makaripagwo tondu kuri atigirwa ikarage, nobody is caring. Ukaiguaga anake ni mathire na mathie kurip those parents. So ni kuna mathina maracemania namo maingi. Riu no ciana na thirikari yoigire horo uyu kwekera hinya acia andu aya akuru mamenyererwo muno. Aya marescuetwo angi marehetwo marutitwo street-ini no ni tucaragia roots ciao. Koguo ciana icio no kumeta na kumariria na angi ni mekumarega tugaikaranga na tondu ino ti home, is a rescue center. Ati no rescue ikaranga acokia meciria wega akanyitithanio na andu ake ringi no ni kuri mekumarega makoiga matigatwarwo kurio ara matiganirie aciari ao toguo ndiganiritio ara matiganirie aciari ao mamacokerere na mamarathimwo. Ni no njokire ngatho umuthi muno ni undu uguo twekwa ni twakarithiwa umuthi ni ciana icio na no nyende ciana cingira citatinagia aciari mao magerio kopia mutugo umuthi magari guteithia aciari ao matikamarekerie tondu ona mathiete bara tuthiete ara mebo mena thina wa kindu gitagwo nda tondu tariu tutema meci tubagwo riu ni ngaragu mena onena muno tau tondu meri yakinya meri na thema kindu na njira ngwiriwa mundu atepotete umwe ni marabuta muno makiria ni no mbeci no cio tweterire kono kuboteke magana mbeci icio omuthina ora omwico mweri wa thira makaba na mangera magitigarithira mo magiri muno mamabe. Serikali katika hii mwea yetu imeweza pia kusaidia wakongwe kupitia hii program ya Inua Jamii, na nafikiri imearifiwa karibu watu 2500 saa hii wako katika hiyo mradi na waendelea kupokea hiyo pesa. Pia serikali imetuahidi ya kwamba kila kukicha inaendelea kuongeza watu wengine kulingana na bajeti. So hata kama wewe hujafikiwa siku yako tuendelee kusubiri pale. Najua wengi wamesajiliwa pale kwa Migwi na naendeleanga kuwaambia mungoje. Si ati yeye ndio amekataa, pia hii inaendanga na utaratibu. Wakati bajeti inasomwa serikali inaona kama itaongeza